urgencia, por lo tanto, una idea. La proposición para el día 3 de diciembre del Día del Euskera se trae con moción de urgencia porque en el momento de elaborar el orden del día del Pleno no disponíamos del modelo de declaración institucional para el Día del Euskera. Y por tanto, desde entonces hasta hoy nos ha llegado ese modelo desde el DEL y hemos llegado a un consenso entre todos los grupos que formamos la corporación para traer un texto único para su aprobación como declaración institucional para el Día del Euskera. Pena bat da, deklarazio euskararen inguruan izan da, gazteleraz egin da izatea, baina eta pizkat logikoa, baina bueno, seguimos, decía que es una pena que es una relación sobre el euskera, pues hoy tengamos la situación peculiar de tener que hacerla en castellano. Votamos la urgencia de la moción para incluirlo, al de José, ¿cómo corréis? Tenía ganas de iros. Vamos a pasar a dar lectura a los dos. Por mi parte no hay inconveniente que lo leáis en euskera, tenemos la traducción. ¿Alguien más tiene inconveniente? Pues, Hazkunde prozesua izan da Euskal Autonomia Erkidegoan euskara biziberritzearena eta bi izan dira prozesu eredugarri horren zutabe nagusia, hezkuntza eta helduen euskalduntzea. Azken hamarkada hauetan, milaka eta milaka izan dira heldutan euskara ikastea erabaki duten herritarrak, eta milaka baita ere euskararen aldeko hautua eginez, euskararik jakin edo jakinez, euren seme-alabentzat euskarazko irakaskuntzaren aurrea egin dutenak. 2015ko euskararen egunean, euskarara hurbiltzeko hautua egin duten pertsonei aitormena egin nahi zaie. Euskararen biziberritze prozesua etengabe elikatzen baitute pertsona horiek, eta haien guztien gogor, kemen eta ahalegina omendu nahi dira. Horregatik guztiagatik, udalunek konpromisoa hartzen du heldutan euskara ikastea erabaki duten pertsona guztiei jendaurreko aitortza erakustea eta udalerriko kale, plaza, lorategi, iturri, areto edo guneren bati laizter euskaldun berria izena jartzea. Hainbeste pertsonek urteetan egindako ahaleginari esker ona eta jarraipen egiteko, aurrerantzean euskararen ezagutzaren unibertsaltasuna bermatu behar da eta horretarako doakotasunaren bidean aurrera pausoak ematea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Beraz, udaletxe honek diru-laguntzen programa bultzatzeko konpromisoa hartzen du baliabide ekonomiko nahikorik ez daukaten pertsonek udal euskaltegian euskerazko ikasketak burutu ditzaten. hori da guztion artean adostu dugun idazkia, ez dakit batere batek zeo zer... perdón. No sé si algún grupo quiere aportar algo más. Yo, Teresa, perdón, Pancho, Teresa, Jon.